teman-teman, hari ini kita akan memberi es krim ajaib ke keluarga Ipin, Upin, dan Adit. Oke, kita mulai. Wih, Mat Janin jadi satria baja hitam. Keren, mantul. Wadidaw, Bang Saleh jadi Dragon Ball. Mantul. Wih, Upin jadi boboiboy air. Keren. Wah, jadi Power Rangers hijau. Mantul. Adik jadi apa ya? Wadidaw, Adik jadi Spiderman. Keren, mantul. Jangan lupa di subscribe ya adik-adik. Terima kasih. Bye-bye.